زنبیل فروش. زنبیل فروش زنبیلاتینه، سوق و کولان دگرینه. گل خاتون جبرجێ دبینه، عاقل دچه سەودا دمینه. زنبیل فروش لاوکێ دەروێشە، کەرەنکە تو وەرە پێشە، قیمەتێ زەمبیلێن خۆبێژە. خاتونێ ئەس تۆبەدارم، ئەس ji Rebbê جۆرێ نکارم. زارۆک برچینە لە ماڵن، خاتونێ گەردن بمۆری، شغل نابە بکۆ تەک و زۆری. کێژ me çîroka zembîlfiroş nebîstiye. An ji devê dapîr û bapîrên me. An ji devê dengbêjin me yên mîna gerebêtê xaco. An jî ji nivîsên wêjevan û helbestvanên me yên mîna feqeyê teyran mellayê pateyî û hin wêjevanên din. معروف xazandar di pirtoka xwe ya bi navê mejoyê edebî Kurdî de wiha dibêje. Di nav Ereban de wêjeya bajarî di sed sala dehan de. Di nav Farisan de di sed sala yazdan de. Di nav Ewropiyan de di sed sala sêzdan de. û di nav Kurdan de bi zembîlfiroşa feqeyê teyran re yekemîn berhema wêjeya bajarî derketiye holê. Ev yek jî dibe nerînek, lê ev destane di nav civaka Kurdan de ji mêj ve bi devkî gihaye îroj. Her wiha tu kesî yan jî tu neteweyî nikarî vê destanê ji Kurdan bidize û bi kemalê xwe. Zembîlfiroş Kurdî ye û her Kurdî maye. Di çand û wêjeya Kurdî de gelek şêweyên vegotin û nîvsandina cûreyên çîrok, efsane, destan û serbêhatiyan hene got dilê mirovan mişt evîn dikin. Ji ber ku di ristina wan de gelek balkişandin li ser sinc û baweriyên civaka Kurdan hene. Wekî memûzîn, siyabend û xecê, derwêş û edûlê. Her wiha bi dehan destan û çîrokên Kurdan hatine gotin û nîvsandin. Yek ji van berhemên civaka Kurd destana zembîlfiroş e, goberengê stran, helbest, destan û serbêhatî bi devkî li ser zimana geriya ye û gihaştiye nîvsandin û tomarkirinê.
زنبیل فروش آنجی میر سعید کوری میر حسنه جهکاریا باکوری کردستانیه دنافبرا سال نهسد و حزار زاین جیایه لباجارین فارقین آمد و زاخوی گریایه و هین کس دبیجن کول زاخویا باشوری کردستانی جیانا خواهج دست دایه و لگنده سرکود که گریدای زاخوی هاتیه بن آخ کرن لیچی رو که آنجی بویر ددما مروانیان ده لفارقین در باز دبه فارقین جی پایتختا دولتا مروانیان بو باجاری کفنار ای نیزی آمد و کلاها نافدار آمیر کرد نصر الدوله لور بو فارقین آنجی سلیوان گوناوی وی جمعیا فارقین هاتیه کرد کرن و بوی فارقین لگور گو گشتیاره اولیا چلبی دبیجه جبر گو فارقین دناف برا چمه فارقین و چمه الیه دهاتیه آوا کرن جعالی حضرتی جرجز و افناو لهاتیه کرن فارقین لسر یا آمد و سرتیه لقنطارا چیای الباتی هاتیه آوا کرن کو اف چیا حتی 1500 متری بلنده درو دور باجیر بسور هاتیه گرتن لروج آوای باجیر آمد و نافچیا هزروی لباشور نافچیا بسم الله لباکور نافچین لجی و باسوری لروج هلات جی باجار الیه جیرانین فارقینینه چیای الباتی جسران سری دشته و باجیر جروج هلات بر بروج آوا دبره دشتا فارقینه بگرانی بیشینکایی و داره لی دا آلیه چیایان ده جی بجی دارین مازی برو و فیکیان هنه آف هوایا هرمین هاوینان گرم و زوایه زفستانان جی سرماشلی و شپالیه نها بگشتی هفته و 5 گند و 8 و 2 جولک بسر فارقینه ونه و باجار بخواه جی 11 طاغان پیکتی جیوارین کفناره لفارقینه اون کلا فارقینه شکفتین حسونه تم بورکه کلا بوشات مناره قط مزگفتا صلاح الدین ایوبی برجا زنبیل فروش کلا مالا میر اف دور جی اواری اوینا زنبیل فروش و گل خاتونیه جبر وی که جی وی اوینا گو 1000 سال لسر در باز بونه ناوی خواه لسر دیوارین کلها فارقین کولایه و برجا کله وکی برجا زنبیل فروش هاتیه بناف کرن و ناسین فقه طیران دی دستانا خواه یا بناوی زنبیل فروش ده وها دست بید که ای دلوره دی صاب جوش جارک جاما می بنوش بکم قصة زنبیل فروش دا سهبکن حکایتی زنبیل فروش کره میره حکاریه بو بحسنا دنی خورتکی پر قشنگ بو دناو دولمندیه که مزنده لکیف و خوشیا خود نیری و پری جاران دما خواه بینی چیره در باز دکر روژه که جروجانه دما جنی چیره ودگره به حسب خوی بوز خواج زوزانین حکاریه برده دشته چاقا دشته را در باز دبه لنگی حسبی وی دعرده ده دچه خواری گازی خزمت چی و غلامین خود که و دبیجه بینن تفرو بیرانه ویدره بکولن که دفرده چه هیه گاوا غلامین وی ورد کولن دبینن گوگورک هیه و دکیل لسرن لسروان هردو کلان نویس هیه لگور نویسه خورتکی 35 سالی دگوره ده هیه پر سال و زمان دسر درباز بونه گاوا کفنی لسر روی وی را دکنه دبینن گو ترمی وی هین وکی خویه و تشتک بین هاتیه بالا خود دنی
گو لسر عنیا وی مروفی مری خویدان هیا وکی گو نمریه هین زندیه اف یک جزنبیل فروش را دبه کلو درد گلو چه چیروک لدووی مری هیا چه مالاشی وی مینا همو مریان خراب نبویه دچه مالا خواه دی او باوی وی تینه پیشیاوی او وی دوی حالی ده دبینن گازی تختور و حکیمان دکن و ناکن چاره که جره نابینن روژه که جروجان دو حکیم لید بن میوان و پرسادر دیوی دکن چیروکا گوره و خورته گو ترمی وی وکی خما بو جوان را دبیجه هر دو حکیم جره دبیجن گو او مرووی مری دبارا جیانا خواه بکدو خودانا خواه پیک آنیه لوما تشتک بلاشی وی نهاتیه کلجانه که مزن زنبیل فروش دگره او بریاره ده گو دف جمال و ملک خبر ده او دبارا جیانا خواه بکدا ملی خو بکه رادبه زاروک و هفجینا خو دبه و دف جمیریتی و کلاها خبر ده دکه و سریاوانی و جبو فروتنی زنبیلان چه دکه داگو دبارا جیانا خو بوان بکه لور زنبیلان لکولانان دگرینه و دفروشه زنبیل فروش زنبیلان تینه کولان بکولان دگرینه نانو آوک پیدستینه کلفته خو ددبرینه او قوی لاوک فقیر بو دایما خوده لبیر بو د پیشه سلکان دجیر بو دست دکر بوی صنعتی پاشی بری خواه ده گلیه تطوانه جارکی خونه که دبینه ده خونه ده یکی حکیم دبینه جره دبیجه توی بکوی گلیه بدلیسه گلی بگلیه تیده مزم بویا جو تکولیه یک شیخ شعبدینه یک سید علیه اف خونه جره دبه مرق و برید کوه لگلیه بدلیسه درباز دبه لسر زیارتا ویسل قیرانی بار خوداتینه جورجی دی چه گو بری خود ده الیه چندکی لورجی دمینه لیداوی بری خود ده فارقینه و زنبیلین خو لناوا باجر دگرینه روژکی جروجانه گل خاتونا کو هفجنا میره فارقینه جبر جابلند و ویدبینه نبدلکی بحزار دلی وید حبینه و عاشقا زنبیل فروش دبه کو زنبیل فروش زلامکی پربه دو بو دوی ملیده فقیه طیران و هاد بیجه زنبیل فروش لاوک روال بو بکل فتو اهلی عیال بو حسنکا یوسف لبال بو حق رزاق قسمتی گل خاتون دبیجه بردستی آخوه هر گازی وی زنبیل فروش بکه از زنبیلان جی بکرم گاوا بردستیا گل خاتون دچه و گازی زنبیل فروش دکه زنبیل فروش تیکلها گل خاتونی گاوا درباز دبه تی دگهیجه گو میره نلمالیه لدر دورا خود نیره شکو گومان دکه و دلیوی گل خاتون گازی وی دکه زنبیل فروش لاوک درویشه دلالو لاوک درویشه تو کرم که ورا پیشه قیمت سلکی خو بیجه ین مزن بها ببیجه ین بچوک زیران بکیشه کرم کسر مصلحتی دور روجا قیامتی زنبیل فروشی کتر سا خودی دلی ویده لیفتگرین و هاد بیجه خاتونی از توبدارم توبدار رب جبارم جرب وقت نکارم ایجار گل خاتونی دبیجه زنبیل فروش لاوی بیانی از دبیم تا تو بزانی من جبو یا دل تو آنی تو نزانی محبتی زنبیل فروش جی خاتونی را دبیجه تو مخاز یا دل دویته داش حق نبین فهیته روس بی بن قیامتی چو قاسی گل خاتون دخوازه وی رازی بکه لینکاره وی جری درخه
دناو دانوستاندنین درێژ دەدمینن لەڤر زەمبیل فرۆش خەلاسییا خۆ ji destê wê nabîne jê dixwaze got nimêj bike diçe li derdora xwe li ser kelehê dinê re xelasiya xwe nabîne pir hêrs dibe ku riya revê tune ye dema godît dil girgirî dilşewitî ew pir girî rûda û evras fikirî bankirê şahê qudretê bankir padîşahê mubîn goya delîl û hayîrîn tu şad dikî qelbê hezîn xelas dikî ji zehmetê fatih tu yî miftah bi dest tu xaliqî her çê ku hest yekcar bi te min bîst bi dest da min nebî hilaketê dizanim got tu ne naîmî ez dê xwe bavên vê demî hewl û qudret ji baltetê Bi vê gotinê re zembîlfiroş xweşbanê burcê ve diavêje. Dibêjin ku Xwedê ferman dide fereşteyan got zembîlfiroş deynin ser erdekê nermik dago neêşe. Pê re zembîlfiroş bi saxî û selametî dikeve. Paşê vedgerin mala xwe û çîroka xwe ji hevjîna xwe re dibêje. Şevekê ji şevan Gulxatûn xwe digihîne hevjîna zembîlfiroş. Hemû zêrên xwe dide wê dago wê razî bike û wê şevê di navnivînên zembîlfiroş de razê. Şev reşe zembîlfiroş dikeve navnivînê xwe. Lê gava lingên wî digihên lingên Gulxatûnê ding ji xirxalên di lingên wê de tê zembîlfiroş. Gulxatûnê ji ewqa zêrên xwe tenê ev xirxal ji bîr kiribûn. Di cî de zembîlfiroş tê dikihêje got Gulxatûn di navnivînê wî de ye. Ji navnivînê direve û Gulxatûn dide dû wî. Zembîlfiroş li ser kaniyekê disekine û êdî xelasiya xwe ji destê wê nabîne. Berê xwe dide esman û dua dike ku Xwedê giyanê wî li wir bistîne. Xwedê daxwaza wî bicîtîne û li wir dimire. Çend rengên vegotina mirina zembîlfiroş hene. Hin dibêjin got di dawiya vê destanê de zembîlfiroş xwe ji kelehê diavêje xwarê û dimire. Ji xwe gerebêtê xaco vê yekê di strana zembîlfiroş de dibêje. Hin jî dibêjin got Xwedê lava û duaya wî dibejirîne û dibe latek. Her wiha di hin vegotinan de dibe kevokek. Lê payeberziya vê çîrokê girêdayî hezkirina Xwedê ye. Ji sinc û durustiya zembîlfiroş dizê, zembîlfiroşê got xwe ji kelehê avêt û dawî li jiyana xwe anî û Gulxatûnê got ji bo eşq û evîna dilsojan xwe di pey zembîlfiroş re avêt û wê jî dawî li jiyana xwe anî. Bi vî rengî çîroka zembîlfiroş û Gulxatûnê bû sembola eşq, evîn û durustiyê di nav civaka Kurd de. Hin gor li Bakur û Başûrê Kurdistanê bi navê zembîlfiroş tê nasîn. Omîna cihekî pîroz bûne ziyaretgeha xelkên ku ji her deverên diçin serdana van goran. Yek ji van goran li Başûrê Keleha Farqînê ye got bi navê Keleha zembîlfiroş tê nasîn. Her wiha mezelek li gundê Sirkûtkeyê yê girêdayî Zaxoya Başûrê Kurdistanê heye got dibêjin ev gora zembîlfiroş e. Darek li wî mezelî heye bi navê Dara Miradan tê nasîn. Xelk paçikan pêvegirê didin û ji Xwedê lava dikin ku daxwaza wan bicih bîne. Melayê Pateyî û Miradxanê Bazîdî sûd ji zembîlfiroşa Feqê Teyran girtiye û wan jî di nivîsên xwe de cih daye vê destanê. Ev berhem ji bo gelek nivîskar û lêkolînerên wekî Wesfî Hesen Ridênî, Alexander Japa, Heciyê Cindî, Emînê Evdal, Ordîxanê Celîl û gelek kesên din bûye mijara lêkolînan.
پشتی 400 سالی بدهان مجار لسر دستان زنبیل فروش و گل خاتونه هاتن نویسین. 1000 سالی پشتی بویری کردانه دشانو نامه نیگار و موزیکا خوده اوینا درسوج آگل خاتونه ببیر آنین و حتی روژامه ایروژه هنرمندین کرد استرانین درباره وی دستانه ده دویژن.